ya kandi twabakira twabashemero rw'abakutureba ari Nkore media amazina ni MC Mashweko Kaburisho kandi ntubantu bakira munonga abana munonga imwe abafollowingiye ku rugo mwaka guriya kusana ubu ku rugo mu corona kusana hati mukagoma no mutire abantu turiya message tubasima munonga bene erizo na mbino musija wa mana kandi reka be yanjure rero tugumize mu tugendo bisho sa amazina bakoto amazina ni banyita Innocent Mugeme naho abakore media n'abashemererwa umwanya ngugu artist kandi nambarizwa Pacific twasanyiriza ana kintu cy'urundi nakabona ari wahantu hona ibintu by'amani ndeba project tuzime ndeba ibishane by'amani t-shirt ndano ukora ukija wachitandika ho kwiki imyaka tuntumba imyaka mwenda umwaka mugwa mwenda ibyo muhereza t-shirts uniforms z'abana b'amashomero ibigombe tukora signpost zona harimo ziza billboards za petrol stations hano gatwesireho no guhereza bwa tents manufacturing bene bipatinga tents nabyo ibi by'amajini nitubani tunikora sawa guhereza bikope by'umugendo mwisho icyo ni ikintu cy'urundi murongo ibintebe uma iwe ukija wabigira kai takira kuri abantu karinda bari mu munonga uzafite ko kigambo ariko no bari by'urutaro kija wabigira kai talent still mureba uri ni talent kandi ngaruka kunana Oshoma Ngono kija wabisoma wabikwata shiri kabusho wizeho kane kuyanja bari ubindi Jereka ngo ni project zamani gahunda ho ari umugo wo gukora nawe of savage nawe kubaruka naba we asomisa so nawe nayo ni project yawe twin project ni nyingi kandi uma oyireheche cyonka cya ndeba tibantigira ka business oyireheche ni kumanya nko muntu urukora promotion Abeshongozi ejo promotion kija batandika ho ryari kandi Abeshongozi abo kugeti abaninya bakwatiyeho tukatandika mu mwaka wa 2015 aho twatwineho talent search ejo talent search ni manyo munonga tukakora mwenu ikakwata yo munonga twineho abana barabiremo twineho atababira bamani twineho twineho Erod Senior de Soldier babiri bamumanya twineho Serika Bio twineho Baito Munyafuzi twineho abana bingi so hati twaika talent search season ya kana okejo niyo yatahemu corona yastamisa mbona zitegereze ngo ndeba ngo tusayize ngo twandike gusya tugumize meshintu turi kwiteka no mwanya ati Abeshongozi abo nubano bakora nka promota cyonka nyinga hindeka bwasa injije mo kaje tato nyine ku manager umuntu kugira ngo yanamwenda takuza kubanza kuza kwetorora nabana kirari we direct tukatandikire official management konka tukora muri tuyamba mu buri muri mugwena promotion tutora kimwe n'abana bari sign kugira ngo iyo management yanyikonka nacyo tukora ukuba bingi twatuna hano wabitaga bona wena abana bashangaho kintu iri family ati bintu bya promotion kandi bandi byetaga arokushanga Abeshongozi arokuhereza sente ngo promoting kandi arokushanga iwe nkiwe kikukwasira ukajyotire kateke mu sente zanje promoting omwana ubu umyaka yaza kukwata yo nize kugira ekinamubona ati niwe utamu yo katikunda kiwe
ninga uwo bahereza sente mu promotion ikintu mubaza wakunda apa twakagira mu business kugira ngo tanke kuna sente ni n'amasineza kureba contract ya chamani hariho urukundo twigire industry nitugezaho twasirine na finance kubasa kwihenda kora kubasa ibindi nabyo bitako ngo nikiza kuyakorwa ibindi nitugezaho kuronda sponsors nabo ndi bari mu baza kurebeka nyungu aho nshaka kwangurira soma ni ibintu bya promotion nibani bindora nibani bitanga sente nyinshi benu imwe kada bakwenda promoting na still bingo benu imwe mukora ka business kinga shi seti mu Ntungamo zo kugumana umuteko mbana bakwa zo kwimusita rantizi umusete n'umwana musonga muta esente nyewe nyokanye nyine ukore bikuntaje n'amakasente so kikaba nikakari cyawo kuba burijo n'umuntu nareba yakora nk'akampere bakabonera usheba muri kareka kugira koko yemerire so niyo kose nka artist masitire mu bihereza kora kuko bagambire n'amakasente down to twiha kapasenti kake teko muri kirabo abo kunda ahandi kugira n'abantu donation y'abantu abakutagira kwatiraho nabo bariyo so kigira mu kintu mwe umuntu ureba Abeshongozi bawe ningashi yobo kuryanka abana ba abinetaranta akwati cyaburyo umukushanga ngo umuntu nakwatira abana babinetaranta bintu bazine kunkazi ziko zishitandi iyo no sudura ningashi uno urankiwe urukwenda ngo abana bo basenkaye abana ba karugwe mingamaka kumwe ya Rubare ningashi na Western yona kunekizi bichamani konka ati Western nani mbere ya Western ba akanye kumuntu mbani mfuranye ndetaje kugira ngo music yitu nitwe irahika iraza rebo yenyine yitwa n'abandi bari bakiraho ako no muntu nayegomba abagana yegomba ki agomushanga music ya Western yasigiye igasigara heyo so ati ni namasiko aho ikigwano cyenda no gikora kandi bingi miliyoni bikorwa n'ibintu bizo kubikora bonka chamani no kunda ikintu cyawo kashunda nizo kubasa ewe bari munonga atwirukwendera abanabo wakwasa kubana abenda nabatungata binonka nanga mete yona binonka cyangwa yona umuntu nabasa kubatungata abana abo twe tukora twenka twine partnership twine abakora nabo nka nubakora Nkore media izo yatayira bingi bamanya demusabugwe industry gifire mu konka nango abingi n'abakwina batatamu so abingi nawe abine mu mwewe mushanga nakira kuba awa murabiraho icyo kintu twasirenki twenka ngo bamwe mu twine mikabona n'abandi bueno ati uma tukendera nanye nangu osibireho management yawe osibiro n'Abeshongozi bawe osibireho na team Nkore media kandi ogumize muhendere ohereze n'inamba yawe ya business ningash kujya kwinunga abana abo bahere namba abana kwa wenda promotion nabo no basa kungira abakuno enamba ni 0.2 onenda kubebaza timu ya Nkore media soga super promotion yona Abeshongozi nabo
mamani so ikintu baza kukibasa ikindi abantu kuba abakubiri batwitaga n'ingashira kwenda nabo kwenda kugira umuganda kubasaho itwe turi open noija nokishirira twatagana karo buzima we bari munonga kandi we barimo kuteruza ubwire bwawe tukaganira muniwe ukatushobora ikintu kecyo mazima kandi ni manga abana bandi abari nkabo yabona baza nateka kurebera ajya kuko bari barabona bakura so bateka kufollowing we bari munonga bari bakore media kandi aba followinga ni mwena video je wagira sharing tambuza nkore media ahora kejigambe buri hamwe hona ekwate tongere kurangira ibintu by'amani tongere kurangira business zamani ikintu kikwate munonga kandi uriya kamera ya off savage twatineho CEO witu DM Saga promoter kandi umuntu wari kukire mu Western n'ahandi no mu Uganda hako no kikwatiriye wanonda promoting sa music yawe wanonda kwiyayo tambuza nanka video audio uburango buri kimwe cyone cyo bintu tukora kandi kubitereza ubano ndakarango ubano ndaki bibona tubitereza mwe bare munonga